Bipin Debarma, BJP General Secretary and the party's official candidate for the 7th Tharaka to Chara constituency, exercised his democratic right today during the TD-ADC elections at Dina Bandupara JB School polling station. In accordance with the scheduled TD-ADC elections held today, April 12, Bipin Debarma, BJP's General Secretary and the party's official candidate for the 7th Tharaka to Chara constituency, exercised his franchise at the Dina Bandupara JB School polling station. Addressing the media after casting his vote, candidate Bipin Debarma critiqued the incumbent Pramotha Party administration, alleging a corruption, lack of substantive implementation and progress during their tenure in the district council. This election is about bringing a government that prioritizes tangible results, Mr. Debarma stated. The people of the TD-ADC deserve the same level of development and infrastructure seen across the rest of the state. Kathar Sal mane emon bagan hi Kathar Sal je thangnai 5 boshoro jebabe ADC o jara hapang khlai thangnai je party Pramotha o party jebabe corruption duniti ebong jatino jebabe dokarikha abone hoite mukto rinan bagai tini je 12 tarik je April je Chongmari o Chongmari ani boje kaisa jaga vote proyog khlainani ang vote proyog khlaika ani nijisho constituency o bang tabuk thanai ora vote rimani vote ripeka tabuk thangnai ro o je Chongmari ni jotor kaisa borok asajak je Narendra Modi je ebong Manik Saha jini upore bishwas khlainai jebabe BJP ni upore bishwas khlain borok tabuk nai tongo je TD-ADC hapango BJP ni tubuna bagai ebong prottekta paraono BJP ni bagai borok eksa hamjakmung borok nasakai khatong khajakai BJP no lamsong bagai final 17 tariko je BJP ekta BJP misil khain thangai tongo ekta joy nishchit abon bagai jeng 100% guarantee je sini sarkar gothono hoi tongo to obo election mane nirbachon mane je kaisa jaga saimane chung prottekta jagao protita jagao je BJP ni ekta bishwas choli tongo je BJP ni upore kaisa je গণতান্ত্রিক ভাবে যেভাবে ওরা ভোট দান চলবো স্বাভাবিক ভাবে BJP ni development upore Modi jini upore bishwas kai Manik Saha jini upore bishwas kai nai BJP no borok palpakai utsobe mejaj kai vote ritonglayo ta phungo kisu jagao borok Pramotha rok bada প্রাপ্ত খাইকা ভোটাররং বিভিন্ন ভাবে বড় প্রভাবিত খাইনে চেষ্টা খাই তং হাইপানো পুলিশ প্রশাসন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানকা বড় অবশ্যই আপন অ্যাকশন না জানাই তো আপন বাকে বড়ন বাধা বিপত্তি রইনাই লাইনকা সই কোন দিন যে দুর্নীতি নারাগ মানে আব সম্ভবইয়া তো কাজে বড় একটা তাবক বিশ্বাস খাই তং যে ডেভেলপমেন্ট উপরে জাতি মানে চিনি তিপ্রাসানে মানথাই চকটাই যদি কেবল রিমা খাঙ্কা আব BJP ni রিমানাই এবং বড় BJP ni উপরে বিশ্বাস দङ जों जय 100% माने निश्चित आबन बागे Reported by Amin from Jirania, Chini Khora.